ile kwani yako yekithekane cha Shakahola nilicioka ni icie ingi ila inde face yako igwa maukuse na ngusi imwe mwithikisia munana wale unyo kuso la ukona kana wukunonga lekoni yosikata you men thini wa ikwani no isandwa otondo kwa ndo akutungelila mena makwani 230 kana manele 38 makusungia you kwa ibindane no kuma wa kwambililia methite maisungia ikwani ya manslaughter you me ikwani ni ya manslaughter na niyo ina ngusi isiende na kumya maukuse ikwani ya manslaughter izelo mundi me minukilia kwithukisia kwani ya manslaughter mundi pengine next week mamuki another case so pe ngusi kwiso wakeli kisamba yumisio kuse na yuyi ngusi na the suspect ni ngusi na ni mwesilelwa so mwesilelwa ni wa umisio kuse asa kindu chambenye ni underage ndibikiti okuwa myaka 18 kindu cha keli twasomie na amina primary school nigo taendie kwikala nyali kwa muzina wa Mombasa ine nya kwa yuto athi nyali unit twaendie Shakahola na twathi Shakahola na thi nya kwambia ni binge kwa methe na 3 na nyanya ni lasimithia no nando maikwa kukwa na kuse yiko na maundu maingi ala maende kithekani kicha Shakahola uma sio kusiso wakeli ile tibikie muthenya ni wa iyo umilwa ingini kenda wise kuthia no isu kusi no mpaka umio kusi keli kana katatu to confirm kana wina chongo kisio kana no kwali ulo kusi so kwi muthenya ni wa iyo kana gauka akola asia kindu chambenye ndi underage ama above 18 number 2 nyaona ndi amine standard 8 kana kisomo cha primary number 3 one nyali Mombasa ndia kukinya asia we anakitie kusesengwa andu alokuweta mamusesengete mundu wambe ninya mundu wakeli ni counselors wale watu wakupeana inaitwa nini na saha mautao ulonenga na mautao in case wina kwani kana kindu choko then ma DCI yala mende na kuthoima issues cia Shakahola asesengwa aisie ana asesengiwe hanengane okusi wo na esobwa wanengane okusi wagwa ye ebangai eiwe we twikwisubwa wanengane okusi wagwa ulawisi tekakubetangie kwani no kale kwa you will not be among the suspects asesengwa kulingana nake na yuko sesengwa ni anena mauvo na wezi ando meile ko tofauti na kwithia na yuakeli amina kuwetunga ageno kanya na andu mamusi kana agataino no athagwa na inde chuchale akwigigela mabamukie ingiyo asia wona ngewisunda sisi liula maundu amonthe na wetie asiakitie kusukumiwa so yuko kusio bikie bau na inde ula wa hiyo yes wakisese cha polisi cha la ngombaya hii ndo mise mauvo ndo makenzi walikite kithekani no sio yutu ina prayer centers baadhi ya Kenya tuina Katolongi tuina Heaven's Gate kuyangali kwa sia Naivasha na kuonge na tina kuya maitu ma Catholic menda so no siju kulikaku ni obvious yano ni moneka ama ilika ko yes no miswa kusi wake ondo ando malika ondo makenzi walika na ando mage kithekane cha Shakahola indi ukuso wake ndo namba kuwetwa wa yes atiyo umundi ngusimbe yange si kwati wa kumyo kusi na indi kwende yuna mbena makwani ma Shakahola the Shakahola forest massacre yende tulisonganga nambe mauvoto akuya muthanani wa mundu twinamo Irene muthanani weyo nitwonie kwebindane yingi mbunge ya senate mabika bandu mekalata mekwenda kuana ninsi ajibela mekutumia methukise maunungu nisio ala maumite ndini wa mbunge ya county ya Meru nyela ni kunekeile na metho makwa ta mundu no nie bena maseneta mena ela isile yakwa nago pena maseneta mate kwenda issues ya kuthi kwikala nthi na kunegotiate pena maseneta mendete na article 192 of the constitution maseneta makwenda let us sit down and say that county ya Meru it dissolve pe maseneta ala maendete na kiu alafu pe maseneta angi mendete na kuseugwa kwanza mayimwanya mayase kindu kindi very crucial nondo yini ya katatu uyu ayi kwanza wa mbunge yani kindu very important na kikenda kwisilelwa muno na be ala mendete bu makase twikale inde to discuss kwa bamwe kindu chambe wali to mana kisamba ne kana mbunge ya senate uthio muoni maina recess na makasio kama tukwa atatu mamwe wakenda mbunge ya senate me uthio muoni na yule joke tumiwe wiyeyu
ososi senator wa county ya Vihiga na Aaron Cheruiyot mayaze yu ndikuona bata wako twiteithia onthe tukegwikala bana mbete guthio muone kindu chambe kindu cha keli masi yako sio gwenzama lakini kwa pamwe undu wako sio gwa kwanza manole ani lona gwa kabisa pio ni maseneta aingi na indi senator Amason Kingi ulane we speaker of the Senate atangasa kana kwa pamwe masake kalande maseneta onthe wa kwambelelia na wake le ma discuss issues cia Kawira Mwangaza na mayumya otwi within the next 10 days keka ni kuose obaswanzama wewe aje kalile ndi kanena ni ana mayumya otwi lakini kwa ba mbunga senate ke kalande Monday and Tuesday so most probably wake le kuituka together twese obo wa Kawira Mwangaza pala yu kilaki you are senate wewe tele twandikie mathangwa onthe ala makonetwe thini we kwani manengane mausungi o moto bika wa chuma mawiyo nekana na mama senator onthe mathokwe ne kondu wa kikalo kiu kimwanya cha kwithukisia kwani isu ya Mwangaza kiuna jotigitia moko ni mbunga ya Senate niona tutiwa kindly father in short tu yansiati undu unete wako sia mwana waku ujete we na fees wonde ketha mwana waku endete kwika education ujete wa fees wangili maana aili na miongo nyanya na kenda u nongi eikalo na usu ni education miaka yonde lo mundu wa mia ngili maana 340 na kiongi weke endete kwika otagitali ngili maana na 70 you ki kaingi alama na likile mwaka ni muthelu university mwi wanyanya mwaka ni muthelu kwandika wa university tene mambie ku report 27th of August and 30th 27th 29th of August na September mami na ku report matuko thambatu mwa wakenda lakini mwaka ni ume report kuma mwaine wakenda you asuma mwaka ni muthelu manengetwe fee structure yonde ya course fee structure ya course mpaka omine lakini you president William Ruto ise kini kithuku ni chobini ya musei na nengwe fees wake lata motondo tu ibandini wa masukulu maitu ma secondary kana ndini wa imanyiso ilinge manewe fees according to semester according to term yani fees yote langanwe pate kusiwa nikana yani term 1 na MCA waku no konenga na embasari yangili thambatu wanengwa ngili thambatu cia minus ula term ula fees wa term 1 ngili 34 wina minus kweso mwena ndindo na minus wa kwa course ndindo na minus wa kwa course wa minus wa kwa term ada term wake MCA waku enu na MP de me unenga ne basari wanengwa basari yangili 10 yao la fees wa tamusu kumethi matilangilo into term form bandu bakunengwa ilovia so thekata kwandu bakunengwa fees won wa course nima oju kanenga wa fees kwatiania na semester mpaka ukamine the 4 semester kana ukamine the 4 years asante saa ile wa mwithikisia muthana watisonga ngite nambe airiri bei kwani yathakitwe kotini itina wa maandamano ala monekanie maitwa igwa baadhi itu ya Kenya na maofisa ma polisi kuonekana maithi kubobya maandamano amwe matekite uniform angimelingita mutwe piumeyo betokesa kwithia ndumana nawo angimekite ngobia cia kumakunika na kwani yathakwa kotini tunenge mauvoaso yani kwani yesu yunesililo muthenyani wa iyo nthini wa koti munene na utwiwa umwe wile ta huo maofisa ma polisi ala makatuma wako iko sembania na maandamano makethi amekite full uniform the one ila uniform yaku yandikitwe esalo kisamba banu na namba yaku yothukumie ukuita mpaka kibande chawia uzu wende maandamano ne ofisa polisi chikindu chambe uniform ila zinesitwa na namba na kibande Number 2 ngalilika nenga na wesi polisi kwenda maandamanoni sika kuwa wa number plate igethi wa na number plate saseba ichako bithwa patingo cho kukakalika kubuka Subaru edani GK 379B Makueni police station yes unaenda na hiyo number 3 patingwa ula mwe nguthanisyo
kona amekite ile ko bila mpaka bau kethikuthi ona nduma we yani mwana amwenyui talama na igwa wanjingi unaona yibatingwa cha kwibika batingwa cha kwibika ugenda wazi duka akava au no nikenda ethi wani wona abakize gizasi watha mundu ku ethani wona ikizetia ngasi yatema mundu mutwe ukethia wena pena isi identification ya obisa wa polisi ni nitiko tumi unone na bumbeni kwitwikala esililwe mathi kotini batingwa cha kwikia ala mabulanga mena ngobi ya mongo batingwa cha kwikia mask na mamiwani matenda temo manene kenda mukwatu ni aibu amwikasi okay issues taikwa windi na mambo bisa mapolisi yune maumewe mwamulosu na indi tuyatele nikenda tuone withukumithe ya tiny case ondo Douglas Kanja nde uthaimo mumbi ninzama ile ya bitukithwa indi tuone ondo maundu asima kwithiwa ma effect wa na indi tuima na kusonga ukwenda kwili asinyane naye na magulio maingi surely Irene. Kwanza na katika maandamano alama na hivyo andu alama naonekana amena kau ni maofisa alama tinegete uniform uko na mundu no for example to the straight officer ula wathie Masai kanyike gite sati ya musi na mubuto wa musi na akwete buti nini ndakwete pistol na yuta ndakwete buti ya njike kana buti nene iba buti itono mama yo bisa kana na yo bisai na mundu ngimaina kisasi ateka advantage uzo no withi abe mundu mutekuigwa ne anesa na iteka advantage ya maandamano ayuka komini abujo wesa kwithi andu mana who this is onono ni obisa polisi wa kisese kiba usura ndwisikie so issues izo ni chokona yuko tumisie mwamulo kana yukuma monde masengeli zino kwatilile ta inspector general na indi President William Ruto olota Douglas Kanja nikendesile process ni sauthoimi na akejuma sengeli ni kwatilile ta inspector general wa polisi kuno wonengi wa mwamulosu twetele pengine tusisara ni kuimplement kana implement wani Douglas Kanja abitukizwa pengine ne mbunge sieli ka senate na mbunge nene